Nongeye kubasuhuza muri uyu mugoroba ngira nti ni inkuru y'akababaro tubazaniye ariko nubwo ari inkuru idashimishije ntago twabura kuyibagezaho, nubwo atari inkuru nziza nayo tugomba kuyivuga, ariko mbere na mbere nkatwe hano kuri Spotline TV twihanganishije umuryango mugari w'abakunzi ba APR FC ndetse n'abayobozi bayo bose, tuvuga tuti nimukomere kandi mwihangane. Umutoza wa APR FC wongereraga imbaraga abakinnyi cyangwa se wabongereraga ingufu akaba yitwa Dr Adel Zirani, yitabye Imana ku myaka ye 40. Dr Adel Zirani yageze muri APR FC mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize wa 2023, asinya amasezerano y'umwaka umwe kimwe n'umutoza mukuru Thierry Froger, bivuze ko amasezerano ye yari kuzarangirana n'iyi sezo. Uyu munsi murumva ko nta byishimo bihari. Iyo umuntu yagize ibyago, umusportifu nk'uyu w'umunyabigwi w'umutoza akitaba Imana, inkuru nubwo tuba tuyizanye ariko ntago ari bya bindi byo kuzanamo ibintu by'amarangamutima y'ibyishimo, ahubwo kaba ari akababaro gakomeye cyane. Amakuru y'urupfu rwe yamenyekanye mu masaha ya saa saba z'amanywa, nibwo ibinyamakuru bikomeye byagiye bitangira kuyandikaho, ariko APR FC binyujije ku mbuga nkoranyambaga zayo yabyemeje ku isaha y'isa 8. Ubutumwa banyujije ku mbuga nkoranyambaga zabo buragira buti: n'akababaro kenshi ubuyobozi bwa APR FC buratangaza ko umutoza wayo wari ushinzwe kongerera imbaraga abakinnyi Dr Adel Zirani yitabye Imana. Impamvu z'urupfu rwe ntiziramenyekana. Bakomeza bagira bati Imana imuhe iruhuko ridashira. Aya makuru bayamenye bageze ku kibuga cy'imyitozo i Shyorongi, bahita basubira mu rugo cyangwa se aho baba kugira ngo bifatanye n'umuryango w'umutoza wabo mu kababaro. Uyu Dr Adel Zirani ni umugabo ukomeye wari ufite ibigwi bihambaye mu bijyanye n'ubutoza, kuko hari ikipe akomeye yagiye atoza hano muri Afurika ndetse anayageza kuri byinshi bitandukanye. Reka tunyure nko mu makipe makeya yagiye anyuramo kugira ngo tubone dusoza iyi nkuru yacu. Buriya iyi nkuru ije nk'uku nguku n'ubundi umuntu ntago yabura kuvuga n'ibigwi bye yari afite. Dr Adel Zirani yatoje Etoile Sportif du Sahel yo muri Tunisia. Urumva ni ikipe ikomeye yijya muri Champions League cyangwa se muri Confederation Cup. Yatoje Al Ayan yo muri Arabia Saudite, atoza Al Wehdat Sportif Club yo muri Jordania, atoza ikipe ya Mauritania y'igihugu. Yatoje ikipe y'igihugu ya Mauritania anayijyana mu gikombe cya Afurika muri mu 2022. Urumva ko ari ibintu bikomeye kujyana ikipe y'igihugu mu gikombe cya Afurika, ni ibintu bitajya bishobokera abatoza benshi. Muri Tanzania naho yarahatoje, atoza ikipe ya Simba Sport Club ho yanahagiriye ibyishimo bikomeye, kuko yayifashije gutwara ibikombe bitandukanye, harimo igikombe cya shampiyona, harimo icya Community Shield, harimo n'ibindi bikombe. Bya bikombe byose biba bibera muri Tanzania yagiye abitwarana na Simba Sport Club. Ikikwereka ko yari umutoza ukomeye, yagiye akorana n'abatoza bakomeye bafite amaprofili aremereye, kuko nawe ntabwo yari yoroheje. Yagiye akorana n'abatoza bakomeye barimo nka Patrick Osems, umubirigi watoje Simba Sport Club, akorana na Didier Gomez da Rosa nawe yatoje Simba Sport Club, ndetse we yatoje n'ikipe ya Rayon Sport. Ubu yarari mu ikipe ya APR FC yaragiye kumaramo umwaka. Ikipe ya APR FC n'ubundi ubu ngubu iri ku mwanya wa mbere n'amanota 59, irarusha ikipe ya kabiri ariyo Rayon Sport amanota 11. Urumva ko n'ubundi nayo yaramaze kuyigeza ku rundi rwego, kandi koko ubona abakinnyi ba APR FC baba bafite imbaraga
bari fiti, mbese bafite fitinesi ihagije ku buryo bashobora gukina iminota yose 90 ukabona nta kibazo bafite, usimbuye n'uwabanjemo ukabona bose bafite umwuka. Ni iyo nkuru twari tubazaniye, ariko dukomeza kwihanganisha umuryango mugari w'abakunzi ba APR FC ndetse n'abayobozi bayo n'abandi batoza bose bakoranaga n'uyu mugabo, ndetse n'undi wese ufite ahantu ahuriye na siporo.